हॅलो, कशा आहे तुम्ही? जेली हायली पिली उठवली निधवली कित कोत आहे अजून देखो निधव नाही. उठे 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 तुमचा मोगाचं मारियो लागतोच ती कास काजुबियाची रश काळीच खुशाल सता घेऊन फोगाचो वास पायानं माडून कट्ट आम्ही Hello guys, good morning guys. Kisha hai Jelly, highly feeling, totally nidali. Today we are in Rome. Rome asa chod boys. Pura hum baila hote. How many hours? 2 hours. Wow, ye na ha ek bar ani ho dor mai. So taxi nosta. Aum Paul dinga. Ani Jerome, we go outside now, but not in Rome, yeah. We only eat. Yes. We eat early in the port. There is a shopping. Yeah, just inside the There is outside. Yeah. Yes, there is a shopping. And then free shuttle bus for us. What? Free shuttle bus. Okay. Free shuttle bus. Free shuttle bus मध्ये पोटाचे सोन मासे मुकार असो बायसरम बसा free. Only for crew and passenger free. Okay. Greggy, अभी भी ऐसी नहीं के एका बाहेर असो मेना इधर एगेले IPM. Okay. Oh, inga aki galley clean ko talo. Yeah. No. See, it's trying. Oh, ako galley clean ko to galley. Bidar on. Yeah. Hey, you and Jolton will clean the all galley. Okay. Cool. Eh, to gani inga clean ko talo. Ani hum baila hoite. Chol madam, मैं baila. Okay. Hey, Yodi. Where are you? Ah, here. This guy also going together with me. Yeah. We go outside. Yeah. These two guys clean the galley. Yeah, the guy will clean. Yeah, this guy will clean all the galley. Okay? No. Oh no. See, this guy already trying now. Mama mia. Okay, chal madam, मैं baila. See you there. वही वेदर चाहिँ बराबर रफ आज सरको चाहिँ रफ आज यसो असाढमा चाहिँ आज रातिको रफ चाहिँ बरोमा त पळयतले आमी भायले आहा असो वेदर तेश कोन व्हडलो गरमी म्हणजे विंड माता पूण ओतूय आहा ओत आहा सो वयल्यान पयले ओके ठीक सांगले पयले सगळे शटल बस येनो सपोर्टा पोटाचे भायर येतो आले चलोन वचून जायना एलाउड ना चलोन वचून शटल बस घेवन वचपाची जावं तुका दाखयत मागीर कितें आहा तें चल मागीर बरी ना बाय. Yeah, already ready. This guy's going for not Rome. Yeah. Yeah. It's a taxi. Huh? Already in the shuttle bus. Yeah, we have a Michael Jackson. Yeah, YouTube. I make you start vlogging now. That's it, Jerome. Hey, we came. It's very far from the port, ship to port. Our 10 minutes by the bus. Yes, Jerome? Yes. 10 minutes. चलो नीला आला वदर बरी लागता आले ओके बसीन 10 मिनिट लागले सो आता येले आमी सिटी पावले ट्रॅफिक सुद्दां ना व्हडले डिस्काउंट मॅग्लेटी ते थिंगा डिस्काउंट फॉर क्रू डिस्काउंट ए माइकल जैक्सन से माइकल जैक्सन हा वाइट माइकल जैक्सन I think Gojo itli ami. It's very near the church. But forget to leave the place because we go to another port. Okay. So we have to search the church here. Yeah. So we are going to Filipino restaurant. And then we drink Raiders. There's the Raiders. Oh yeah. Okay then. Filipino restaurant down there. What if we fall down or what? No, they go another place. Okay, we go to Filipino restaurant now because Jerome is hungry. Yes, this guy always hungry. Ache, soda bukelo asada. He's very hungry, so we go Filipino food. Eat food. Yeah. Huh? Yes, we make vlog there in your Filipino restaurant food. Okay? Huh?
Ah, yeah. Aloe vera. Yes. Very nice. You put on your head aloe vera, then you get more hair. Ah, wow. Yes. He's ogling Gora. Oh, wow. Can you take my picture? Here. Take my picture. Which one is that? That is Toyota, man. I thought BMW. I have photo गेल देंगा. Toyota मस्ती. That's Toyota, man. I thought BMW. Oh, Ferrari. He's ogling flat on. This is what I think. This is what I. Okay, flat on. Okay. Ah, here. Filipino, man. Pinoy. Anan Pinoy. What is Pinoy? Filipino. Pinoy. Ah, okay. Here. Open already. Okay, it's a restaurant. I'm with a Filipino restaurant. Because Jerome hungry, no? Hola. Ah, here. Hello. Yeah. Yeah, we have. Ah, okay. Ui, fresh fish. We have also fresh fish here. Bangus masarap kuya, bangus. Bamus masarap. Meron kaming inalabangan, meron kaming laing. What is in English? Bamus. Milk fish. Milk fish. That's boneless. Ah, boneless. No, it's no bone for the fish. Kaya na, masarap yan kuya. Yes. Ano lang, may... Masarap means May kasama lang isang ulam pa. very nice. Say setup tengel Filipino restaurant setup. Opo. Uy, Okay. yes. No idea. All sheep here, but no idea. Yes, ang wala, ang may bangus, ang price na is 9 euros. Ang walang bangus, pero ulam 8. Pero ang sarap kuya. So tengelo mini story hatinga nete restaurant यहाँ पुष्पाचे पुसन जोपाचे हावपाचे ते तेगे आके बोटे कोण इंग विजिट जाते ते तेम गोडे ते केले असतले बोटे ये बोट तेम गोडे कोण क्रोन बेचे तेमी क्रोन इंग लायले असतले तेम गिफ्ट बी जरा असतले ओके So, ano yung ay kuya? कुया जेरोम हाँ What do you like to eat? Maybe, tell her. what's You have a You eat milk pork? fish. milk fish I eat pork yeah Yeah, milk fish we have. What you like? Yeah, because no more on board, no milk fish. Okay, Buy milk that. I can give you milk. Yeah, bangus, the milk. okay but this one is spicy you make it spicy or The bangus just fry, but I can make you little bit spicy yeah okay And maybe So I she can give you the alamang or the Okay. tiny shrimp, the baby shrimp. shrimps Okay. with Spicy. with a little bit of pork and tortang talong. Okay. yeah Okay, what do you want? Spicy, this one. Spicy, yeah. This one is shrimp. Para sa kanya. okay so I think order Kapag केला sa akin, already spicy laking sa akin. ऑलरेडी ऑर्डर केला जेवण इसलिए जे लेलो गोटीचे जे लेलो पण ये अंकल जी हाते जे या होईंगा Okay, Kumar. ओके Ikaw kuya, ano naman? इंग कोण येता जाल्यार रोमा बीन रोमा पोटा भायर तेंगे फिलिपिनो रेस्टॉरंट इंडियन रेस्टॉरंट चलना आमी ओके कोण फिलिपिनो कोण जेवपा बी सोदताले फिलिपिनो रेस्टॉरंट आके फूड तेंगे स्टोरी है चिप्स बी मेळटा हिंगा चिप्स बी मेळटा ओके हां चल मागीर मेळ्या मागीर जेन मागीर कडेन आमी इगोजी वयतले ओके चल मागीर मेळ्या हां ओके बरें करून ओके चल बाय वाव Videohan ko kayo ha kasi या वेरी नाइस this is simple. This is simple. This is with the garlic rice. Okay, this is the fish. This is the baboy. Baboy is pork, bukor, and this is Pork with tiny shrimp. yes. Kuya. Ah, okay, pork with that. And with this is the madam of owner of this restaurant. Madam boss. Madam boss. Yeah. Madam baby. Madam baby. So here, Okay. start already start eating. Yeah. Yeah. Here, Jerome already started eating. Of course. Mr. Jackson, Michael Jackson, this guy, yeah. So my Jerome finished already. See, plate is empty. Me, I don't finish because I'm full house. But food was like very nice, tasty. Yeah. So rice थोडं झालं. जेलो. जेवण बरे आले नाही बेस्ट 129 kuya. Best, Hindi yan best. large. Chal, may medium. Okay, chal, bring ko na, okay, bye. May large, may medium. हॅलो सो इथे येतो मी बाय सोले जैन बी ओके सो तेंगे तो ओनर आलो चोय वीस was 20 years no they was here 20 years they was here in the room
20 वर्सां हुई फिलिपिन्स गेल्लें कळ्ळें तुका स्ट्रीट हियर 20 वर्सां हुई कित्याक टिकेट हुई इतली म्हारग गेली वचो आनी येवपा हुई 10,000 युरो म्हणजे मागीर घेता 10,000 युरो म्हणजे किती पयशे लागे कॅल्क्युलेट केले I make, you know, this Jerome wants always shoes, always buying shoes. How many shoes you have in huh? He have almost 12 pair of shoes. This guy. Now he want to buy more. एक आणि याचे शूज घेवपाक जाय कितले शूज आहे तेको 12 शूज आहे 12 पेअर शूज आहे कडे आणि ते शूज म्हणे आसा पिशे चेपटे ते फिलिपिनो सारखे शूज म्हणे सारखे पिशे ते आणि ते मातशें शॉपिंग करूया इगोज आतां इगोजी वयता आतां सो रोमा वयता जाल्यार मातशें टायम लागता एक 1.5 लागता ट्रेनीन गेले जाल्यार 45 मिनिट्स लागता ट्रेनीन गेले जाल्यार सो लास्ट टायम गेलो सो दिसा एक वचून ट्राय करता टायम मेळ्ळो जाल्यार ओके चल बरें Yeah, this one is local market. Local market. आमगे गांधी मार्केट आसो ते भाशेन. स्वीट. हे लोकल मार्केट तेंगेले आतां सद्या बंद जाल्या. दोन जाले न्हू देवरायले लोकल मार्केट. करी या. उय वाव. सो इगोज को पावले हचे इगोज इगोज सेंट फ्रांसिस. या. पोप जॉन आहा ते पोप जॉनाचे तेगे स्टॅच्यू आहा सेंट जालो तो आतां ते सद्या आमकां चर्च बंद मेळ्ळ्या चर्च सद्या बंद आहा भितर वचों मेळना तेंगे तो टायमींग आहा चर्ची भितर वचपाचें आनी हो त्या चर्ची ऑपोजीट आहा स्टॅच्यू सो वी आर गोईंग बॅक टू द शिप वी फिनिश ऑल इटींग सो देन शॉपिंग आनी आतां वयताय बोटीचे वयताय कुतून वयताय टायम जालो आमगेलो मागीर ड्युटी आहा 1 वरा भितर मातशें ओदरा एक न्हीद मेळ्ळ्या बरें जाता फ्रेश जाताय आतां वयताय आतां शेड्यूल बसीको वयताय सो मागीर ड्युटी स्टार्ट 4 मागीर ड्युटी ओके लेट्स गो थँक यू वेरी मच शेअर द व्हिडिओ अपलोड द व्हिडिओ थँक यू बाय चाव सो मेलकेरा मसिडी गेले रोमा मसिडी गेल्या मेलकेरा 25 युरो पूण 20 कोण गेल्या म्हाका काड खंय म्हाका सांगता मेलकेराचे गेल्या ते कडेन सो ऑलरेडी बाय गेली हॅपी मरे मेलकेर हॅपी हेजी रिमोट कंट्रोल या दिस वन रिमोट कंट्रोल ना भाई रिमोट कंट्रोल ना या दिस इज या मेनी स्पीड नो इट्स वेरी फास्ट they have a small store here they dakle store aste inga kodlan so then he give us free coffee see how we make coffee दिलते हैं हमका फ्री कॉफी दिला 3 फ्री कॉफी थैंक यू ब्रो थैंक यू मेलकेर हैप्पी मरे कार मर्सिडीज गेली तुका हॅपी मरे तू नाडू थँक्यू ब्रदर जेलम कम ते तेणा पेणी दिला उदो आनी कॉफी फ्री दिल्या थँक्यू तेका कम दिस वॉटर या बस थँक्यू बस I put this in YouTube. I am a blogger. Yeah. Okay. Thank you very much. God bless you. Okay. ये लो पालो के बिना करे. So तुमका रोमा वचों जाय न्हू रोमा वयता जाल्यार
सकाळून वचूंक जाय 12 वरांचेर 12 o'clock पाप साहेब जोनलाको येता तेगे विंडो कडेन आनी सगळ्यांक बेडसांव दिता 12 वरांचेर ओके सो आम गेल नाय रुमा ओके ओके तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता 12 वरांचेर कित्याक आमकां हिंगा क्रूज टूर बी आसता ते टुरा वयताचे ते तेम सांगिलां 12 वरांचेर तो विंडोको येता आनी बेडसांव दिता ओके ओके चल मागीर हिंगासून ब्लॉग कवर करता ओके चल मागीर बरी कोन बाय